megalayapost.news. Arngut kilong kami kiladu noela gajing impat wei kilung ilaman saujur hadian bakakali altu keten kelalek banten ra kensannya kowe getrong bayang harut surong hagani gajing ja iwei kilung kenteiru ilaman saujur berkentu bru yo driver banyak ya ketei kekali kani gajing ja kalaja hakapor kumbah nyau beji AA menta gajan mit hasrok ba National Highway 6 bahab haki benta jong kesnong maudeng hariboy district kumbala saki layu i bakatei kekali altu keten kelalek banten ra hadu bakatei kekali kalajulor bat balawan ra ya ketei gajing ja basusi halor ni kejingja ki pulit kanong po kilawan poi mardor sya kate kejaka banira bi kiti ki balaklat ban mensang baru ban penlong ye kejing tokit ka babnya halor kate kejingja kini kejingja had sya kami i hande kaying jongi ma bagi samarjan tenga syu su kejing sawang punyo dunai tengi syong yang thai padi ba syu pangcha tayar ne nyuntai hadin kadno kan ni minit pad ni smoke yang bulan tak ni wan mare ni lab hani balabun ki breu ki kali ki ya ki yang hanrei ki khlung la syura akti di hapkan si jonga kasna ma syu jauh undan bayarap undan bapet je i ngasyu halang garap lam i kelong tap lam kali naiting ki polis naiting ino kemudian kam kedi kamen sim breu hi ra ya i tap kali kat ki kali ki yang balik mera ki yang bondan kali tengok kini ki kali par kidi ki bayang hani dan iwa iba seong kan ni am ali tap kali jangan di sar asyadu sechmat happen si jangan ira sepo hospital pat kita iba te plus nantang wan sahane ngawan mare ni ki breu ki pat ki mobile phone Dengan kong ki bat mobile phone ki ring video pelan saudang yang tu kanat jeng ki beri belapok kakali ni nimna balik pe nama ngiting bagi tang ki kentri beri bentan rungin la andri ki rang ba beri bun hang tu ali sajaka baki ni rap tap ki mobile hapla patran la ne hapla jong ki ya rap tan se wat lat wadan ti ban rap men sim beri andrai barak ki muja ban ring video le se ki kwa ngam tip ya kai kada ringi para men sim tingi kwa i amba ban rap ke jing tip jangan tharai sangwat kidat kwa kali ar kan thai sembrang we driver bagi kulung barit belum dikentain I just come. megalayapost.news.